Toyota Charlie 2199, baš tempo! Da li vas je ikada zanimalo kako je to biti pilot? Sada je vreme da to saznate. Iskusite radost letenja sa fantastičnim SkyTech M3 helikopterom na daljinsko upravljanje, jer je SkyTech M3 spreman za letenje čim ga otpakujete. Prethodni modeli daljinski kontrolisanih helikoptera često su bili komplikovani za upravljanje. SkyTech M3 ima ugrađen žiroskop koji mu omogućava da stabilno lebdi ili se kreće levo, desno, napred, nazad, kao i ukoso u svim smerovima sa izuzetnom preciznošću. Tako je jednostavan za upravljanje, da njime svako može da se zabavlja. Deca će biti oduševljena, a tate ga obožavaju. Ovaj helikopter je napravljen od legure aluminijuma, tako da ga je vrlo teško polomiti ili oštetiti. SkyTech M3 dolazi u kompletu sa daljinskim upravljačem koji ima 3 radne frekvencije. To znači da u istom prostoru mogu da lete čak 3 SkyTech helikoptera. Eto prilike da sa prijateljima ili u krugu porodice isprobate svoje letačke veštine. SkyTech M3 pokreću moćne polimer litijumske baterije, koje omogućavaju razvijanje većih brzina i duže vreme letenja. Baterije se brzo i lako pune priključivanjem na daljinski upravljač ili na bilo koji USB port. Pilotirajte SkyTech M3 helikopterom kao profesionalac. Pozovite broj na ekranu i naručite svoj SkyTech M3 odmah po ovoj akcijskoj ceni. Od sada ga možete kupiti i u DIS tržnim centrima, Vero supermarketima. Pozovite odmah. Izaberite poklon i iznenadite. Tu smo da pošaljemo vaš poklon na drugu adresu, u drugi grad, sa vašom posvetom. Kupovina internetom, isporuka na željenu adresu. Vaša Planeta Shop. Novi Frisbee je stigao! Svakog prvog u mesecu donosi vam vredne poklone, zanimljive teme i avanture. Ovog meseca Frisbee poklanja figurice Virus Attack. Neverovatna ponuda u SBB-u. Sve po 1 dinar. Super brzi kablovski internet do 100 megabita. Ili Duo, ili Trio Mix. Sve po 1 dinar. Prva 3 meseca. Plus besplatan Wi-Fi uređaj uz Duo ili Trio. Iskoristite priliku do 15. jula. Pozovite 19900. SBB. Izaberite najbolje. Robofish riba, mreža 2 korala 999, baš tempo!